Lai jing ni may som ni lani. Tuni sim ding Matthew som leguk. Anew som ni khatpan som ni kiat. Hinalay tung nuntang na ahunwam tein. Anuntang na bulpi ng onto sublo dinga. Kay mahangin hialay tung nuntang na asublo tein. Anuntang na bulpi husaw ding hi. Matthew som leguk. New som dinga. Ay takinuntang na. William Temple Pen kumzalom som lekwalaya Bishop Kadia Oxford sangnaw pang tehan ton nakara asinglam te ken belbel leng chi lato atu pupchi ahe jong hila pen sang mong ding la hilohi nalungsim kempe uton na saktak pile angai takin sain temple in chi no kelela sa kevetin damdamin hoy na sakto to noble damdamin angai sem-semin sain. Tua banga cicangin mi piten zong alamal en pakikuhi. Damdamin mi tul bangin wow oto sa hiyaw-hiyaw uhi. Ahong ina ken ngai sunleng kapum katak kapenwami cina atun ciangin kamalte napi takin one izato hong sauhi. Jesu uminzui ding cipen kensat na kician takto tel na ahilam Oxford sangnaw pang ten tel tawhid. Tua ina nasan nakle nahi na vekpi to nasan ding ahi. Chris nung zui cipen inuntang na ahi na kempe ipiak ding ahi. Anong zui tegen na hinalay tung nuntang na ahunwam tein anuntang na bulpi nangon sublo dinga. Kay mahangin hi alay tung nuntang na asublo tein anuntang na bulpi husaw ding hi chin na hilhi. Hipen zang khai ngai suding hilohi. Toba na Jesu nung zui cipen nop na lian pi inga na ding lampi ai. Ama sunga imu ding inuntang na pen ilunggul pen ma na hipahi. Akile bulto akibat hangin ang sungday na huntom lamet natin nusyain pasyan in na isan nakle izon nuntang na anga ding ihihi. Jesu umnale zui naa bangteng sublo bulahiyam. Bangteng kinga ding hiyam. Pasyano nang nung zui aolo hangin kanuntang nale kahi na him pe kung penwam hi. Amen.